Batamuan pulang kita wanis pusaban marinai membawa kantongan ulun pacang dalam kopiah mun kalanggar gasan membuat kacang wan karupuk balinjo kan mun tahun samalam banis buan kada bemakanan mun tahun ini bemakanan marinai babulik kayak tahun-tahun bahari maka batalam wadah ulun nih asing-asingnya saban buahan rumah membawa maka kada sawarna aja ada nang membawa sate, gado-gado, lamang, bistik, laksa, sulada, macam-macam. Ya, sampai langgar bahurupan talam, kancang talih berataan imbah bulik. Mun ulun membawa sanggingan itik masak acan asam aja pang nakalanggar malam nispung ini. Dua ikong nyumbali kisar, duit pakulih monjun patin di jembatan Pingaran. Ulun pandok akan patinnya wadah paitikan. Adanya kendaraan yang maha ulun Jepang kau bawa pandok lawan Pitrunas. Nah, ulun minta halal barilaan jo lawan Nisa Kalayan semalam nah rancak manggibah wan acil duduk di Surambi. Nisa Kalayan tuh paling ketujuh makan nasi biryani wan nasi mandi bila malam nispuni. Jadinya makan nasi sambil dikubui mamanya. Oh ih, pinanya pacang bahambur pang na satu riwi akan lagi mengatik tasbih 2375 rakam posting Jali Tahir. Membawa lumbuk saurang tupang ulun di bundalan tapi mun tulak kalanggar banis buan malam ni kalau mau tekan sablak pas orang bemakanan ketupat batumis kah ada apa jua ba irisan daging itik kan di atasnya seganggam-ganggam imbah tu julak ulun julak rusihan atau julak rusi ada jua bapasan jadi mamarina sabarataan nang hendak banis buan sebelum tulak ka masigit atau kalanggar ingati bawa banyu putih buat dalam botol saprit kah pas orang babacaan Yasin buka sumpalnya banyu penarang hati ka jurang bahari tuh bagus lagi esok harinya puasaan marinai gasan latihan pemanasan puasa Ramadan kan tapi ulun tetap pesimis pang Ramadan nih kada kawa puasa sabulanan ay kenapa jar kada panahanan ka amang rusini nyatai kada tahan jar ulun mun puasa tuh sehari-sehari aja mulai imsak sampai tinggal matahari mun puasa sabulanan anak jadi iwak karing bener ay imbah tujuh lak rusi juga memadahi amalan membaca tasbih 2375 kali itu nah jangan sampai taguring sambil kupi ka secangkir-cangkir lawan keguduh sukun di higa ngawani ba amalan kada apa-apa juga imbah tuntung nang 2375 tadi sadang aja buka TV jam 11 ada GP Qatar balapan perdana musim 2021 doakan nih ulun julak Rusia yang supaya lancing buka memulas gas Petronas malam nih apalagi kau podium saku pacang di baribus bonus kan malaran gesan nukar marjan mayo sabulanan puasa sisanya kawa ulun tuh karakan tapi Samarinda dulak juga saban hari raya make tapi betaimanan. Beberapa hari semalam sudah keluar putusan sidang IMK ya kalau Marina setelah menimbang maambin mengunjah-unjah sekalinya diadakan pamungutan suara ulang atau PSO lain panjang sasingut unda maka di wadah ulun tabuat juga Marina di Istanbul sakacamatan pulang samalam tuh nang ulun mawahnya kan ulun jadi KPPS nih pas ada pemungutan suara ulang nang ulun pikirakan ajin kah KPPS nang dahulu nih turun pulang tapi kada bagaji kan mengaran pertanggungjawaban ulang baja tidak tebuang paloh memasang tinda mencatat menghitung dan lain sebagainya tapi syukur benar KPPS-nya ini nang hanyar pulang sebertaannya nang hanyar jadi netral nah berarti dasar mantap bukannya KPPS nang dahulu nih kada netral wan barasih pang cuma kan mun hendak ambil aman lawan sesuai prosedur pakai nang hanyar pulang ya kalau nah dasar satu aja ulun ka itu walaupun ulun dahulu anggota KPPS cuman intinya apapun putusan IMK nang jelas ulun kada pernah mengharap hendak putusan lawan pian bahari.